Ia fia lava toi whaafeilo ia tuisi o tātou watunu. Ma lore soifua manuia, ai usi mai al whaafonga se tasi le nei o whaopoponga o tātou tala mai Samoa, mai le tautua le LOABAY mo le nei asonga fua. Se fulu male ono Januari lua afe lua se fulu male tolu. Ia tātou tala to mua. I le whailoa inga al taitai o le itua ngai matu si tala i vai aso taitasi. Sa ia whailoa ai, pe ai se a uatua iai, o nao mai le forensic audit, po su enga whaasu etusi mai fafu. E pei ona pasia e le palemene, le lima se la uafe tala i lana tala whaatatau o le tupe. O nei forensic audits mai fafu, e o mai esu e po fea sa whaonga iai tupe a o tūla i mai le whainga malo HRPP. Sa sauno fo i tūla epa, o loo iai lava ata to esu enga whaasu etusi i Samoa nei, peitai, e le o whaonga aina i le malo, ona o le masarusalo. Sauno tūla epa, ua whaisi na umi, e le i o mai lava, le forensic audit, mai fafo a o lea o le ato e usu le fono le palemene o le nei tausanga. Sa pasia fo i le palemene, le lima se la wafe tala mo le victim support. Lea sa whailo e tūla epa. O le nei tupe sa toe whaatau wai, e le victim support ia suo mawili paelo. Mai le matanga luenga o whaatuanga, ma fo a yatu i tū malo o minista o le kabineta. A o nei suo mawili paelo, sa fo a imai i fafo, e tū fafua mo le au fai whaatuanga i Samoa. O le mafuanga lea, o le fesilingia e tuila epa o le lima se lau wafe mo le forensic audit po o fea ua whai iai, ua tuai, o nao o mai su enga whaasu etusi i Samoa nei. O le taia o nei na whono ai le awhioanga o le pea, i le mata upu lea sa angi ai, le whaata mawale ai o le awhionga i le whaipule o le pā. O le sa wa aia le malo o Samoa, mai le fia o tausanga, ino whanga whaitele. Enitina i le vai aso na sa i mawai atu nei. Na tasi le tō whaau soa li i mata mapaa, whaapea le whautanga lo loto, a le taua itu ma le sau whainga, ai mai se le maa le lenga le awhionga i le sao, e alu lei whaunga le nuu i le awhionga i atu i le epa. O na ua matautia mea ua whaia e neitina ua tau wale ai le ingoa o le nuu, i no whaanga whaitele, ai mai se lava uru maa maota o le whale wha masino. Sa talia le leia le sunga ia tu la epa fatia lofa nei yoti ai ono sa ilele maliele nga oi le ifonga a le awhioanga. Awa o mea whaape nei e tua i le soifua mau. O le tai au nei fo isa tu oi le to o le nuu, ma whaatea uma ese nei tina mai le awhioanga o le pea. Ia e tau ona tā le wha i le awhiafi ua ese male le elu le pea. O nei tina e le aini mono tanga i le whainga anu o le pea, e le o tau tua fo i. Inisio tātou talo, ua sa uni le taitai o HRPP ma le pati. E molia le sunga ia pulotu ka nata makarfi. Alofa, ilona whaia lea oni tala tau whaasese, e whaasese ina ai lea tunu. O le a whaatino ina le nei molianga pe a toe malanga mai le sunga ia pulotu i Samoa nei. O nei tala tau whaasese ma le tau whaaleanga, e whaapea sa whaonga, e le maloa le HRPP le tasi tesi ma le 5 miliona na awala mai i United Nations e tutongi ai le carbon credit. Sa whaamalama le taitai o le itua ngai i se whaataltal noanga ma le autu si tala. E pau le atu nuu sa whaatala noa ina le carbon credits o Japani. E o mai i le taimile nei e le i whaatinoina le atala noanga ma Japani. Ona e le aise tātou masini e fua ai le oxygen. Mai la au e fua ai le tau o le carbon credits. Sa whailoa foi e le sunga le atu i la epa. E le tuto ngia e se United Nations ni carbon credits e to tongi lava ele atu nuu ua ova le latou whaonga ile o kisene e pei o Japani. Sa whailua foi o media nei mai atu nuu i fafo ua tele ina whaasese ina tangata e pei ona latou whaasese ina ai foi le whaatau ina e saina o whanua whaaleanga nuu e o mai le taimil nei e le aise whanua whaaleanga nuu ua whaatau ina in saina. Sa uno foi tūla epa e te tau ona e o vesili il whainga maa loa le fast ua tūla i mai nei. Pei ai se tasi tesi ma le 5 miliona sa maua mai i le carbon credits. E te tau fo i ona vesili i le minista i le taimil le nei ia po o fia me sa minista i le MNRE i taimia o tūla i mai le HRPP. Ua te tau ona tā pena le sunga ia pulotu e tali i mōrianga ma whaailoa mai whaamauninga o ana tala pe a toe malanga mai i Samoa. O mea e te tau ona e sila fia, a o e sa uni e te malanga mai e asi i ainga i Samoa. E le mawhai ona avatu se laisene ave ta avale whaavai taimi, temporary license, po le laisene le tū mau, pe a whai e te leo uumia le full license ini usila au se tālia,
manisi o atunu o e au mawai. Ele tau dia le learner license po le restricted license i Samoa. Sa ia vanga na le full license ona fa atu ama failea ona issue atu lau temporary license e te whealua iai. A whaia avatu e se car rental lau temporary license a o lau license o le restricted po le learner o lono winga o lo avatu fa asoli tu la fono. A whaila ai la vea le latou ta avale ia te oe e le aise mea e te popole ai. Ona o le latou malienga e te whealua i le latou ta avale fa asoli tu la fono. Ia e whai o te fwoi a tātou pū le tinio le nei aso, inisi o to ngau sau noanga, mai le awhionga le tai o le tu o lo anga ia le malo, le sunga ia tu le epa, takta sa ile le malie le ngoi. E la o, e a, so mana koe whaari, a lea la a whono le ea fwoi le palmene, la su fwoi ai o mal te mene o le lava o le vang pasi ia kupe e ave au mai ai ni o ki ka forensic e o mai fai su le ale o mai o fela wa ave ele ni masela wa fela a familia wa le ia ka lava ka ko forensic auditors a me o masosa au mai o kaunga le vanga mai ia forensic auditors ia e su e kupei le masa savai wa le mako vai ore mo kwa fa ma mo kupe ole malo e mele wa le ia mas kau e au mai forensic auditors me fa ole ia e over as fumo kupuka ko forensic auditors ia ara ngole o pas ala no ko nga mai suelo mal maso sa vai un mangai ma me ia sa ko ko ia mako o mako ngoi ko pe ai mai sala ia lau ko ka so ai belma ia la mo la ne e foi vai wa ia ma se mera na mako feia que nada mal mo meu en besar esa salfa e fo con cabinet ele ia mani mo la kupa te nga fale esa salfa ia firme salfa ia le la ele ia mo fa kala ngama sa feia o fa no aku o ia fa fo ngale nga fa te amo meu kana ka fo i o ma sangya la ko il fa fo me le nga ia al ma so sa ia la mai ia forensic auditor sia o me so e ko esa a su a ko o le sena o le seko pero le ni mesa o fele ma ave ma le va ma ko le sawai ya eso ko o ya ka ko fa no ko fa sa lo fa ka ko va ma fa ma ko pe e ave ko mo me o so mo me va per fe ma lo fai e ko malo minister ale me sini longa o bawa o ko mo fa minister ko fa sa na mai a fa fitto i tele il fa la bontonga le victim support o le o mai la to me ro fo mai ma tu ma wana no ya la ko ele vale honi kana o le ma o kupe nga di masa lewa maku ave alo fa vai le victim support fa ka watch war o mianga mai le social media fo e ave on man ministerial out ave fa so ko e so kipi free ele se ora ye aro winga lewa wa ho mo sa ko o kupeia le vai fa ka mai me ele ora poi le una le mo mangia me ya o le ngaru le fio nga fo ya kom ka pa se o le ko ngo ko ya lu ka fa si do ko ka ke pa
Kai dua afe pa se ken pingi de alu male one way. One way. Are le sa alu le miska yo olo sengi fela ko sanga ni mama le emirate. Po fela wo o ya ile la ko fela ni. Ya man ya ne ga isu si ya. Ai le yo ma sa ko ka pa me fa salama. Al banga ya merga ya ilo ai. Ngalu mo I olo I o ya wala ka kara ya ku pe ya ngalu. Ole bea ngalu e sengi mo ni tule pe sa ka fa. Te ui ai e se e lua kāpinganga de whamsinonga mo e lua koe fo I Parliament. Opa. O ka pe nganga la wa. Pa wale mea ka ko kalo. Alpulanga. Orang ka upuale famsna. Mai mako ke faulu ma upel famsna. E vamos mo si le ka yala vole. On mo justice delay is justice denied. O ko ko po ngale me e failo ni masik. Ia, ole nase o to ngai ni so tūlanga o meo te tupu I so tātou atu nuu I Samoa nei mo lo si le fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tere le mafuta mai, whaasoifua ia.